right there, I can't deny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo Indonesia. Jumpa lagi di channel Armin Yuk. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati suasana kota Makassar di sore hari dengan melewati jalan tol Cambayya Makassar dan jalan Nusantara Makassar. Ini kita mulai guys dari jalan Andi Pangeran Pettarani. Jadi kalian harus tahu guys, kalau jembatan yang di atas itu adalah jembatan flyover. Dan di depan guys sudah terdapat gerbang tol pertama Cambayya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Kalau kita akan ke Penampu, kita belok kiri.
dengan Al-Markas. Tapi kali ini kita akan ke Jalan Nusantara, kita terus. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Dan kalau kita belok kiri ini, kita akan ke Bandara Sultan Hasanuddin. Tapi kan kita ingin ke Jalan Nusantara, terpaksa kita terus. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dan teman-teman harus tahu, kalau gedung yang di depan itu yang paling besar itu adalah pabrik terigu yang terbesar di Sulawesi Selatan. Inilah dia teman-teman, Jalan Nusantara. Di jalan ini terkenal ya karena banyak hiburan malamnya kalau malam. Dan banyak terdapat diskotik, spa, karaokean, dan sebagainya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Dan di sebelah kanan kita itu guys, lobi utama Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Gedung yang di sebelah kiri ini para tempat hiburan malam.
yang banyak digemari oleh orang tua yang ada di Kota Makassar. Kita masih berada di jalan Nusantara ya teman-teman. Dan yang di sebelah kanan itu guys, yang banyak bak kontainer itu adalah PT Peti Kemas Ekspor Impor. Nah, kalau kita belok ke kiri ini, kita ke jalan Ahmad Yani. Dan kita akan melalui yang banyak dikenal oleh masyarakat Makassar itu seperti lapangan Karbosi dan Mall